ndagutwitse wanyabingiwe ndekuye umuriro w'Imana fire. Uramushaka iki umudamu wa Yesu? Uramushaka iki? What do you want? Uyu mubyeyi uramushaka iki? Turamwica. Namujemo ryari? Namujemo ryari? Namujemo ryari? Badukunye kumwica tunanira. Mwamujemo ryari? When did you come into her? Imyaka 8. Mumazemo imyaka 8. Muri abadayimoni bangahe? How many demons are you? Muri Nyabingi 60. Mwamujemo muturutse? Where did you come from? Zishyari. Twagize ishyari tumakumwica nitumwice ariko uyu tumwice. Mwamujemo muturutse? When did you come from? Iki? Ntabwo mbabwira. Reka ngutwike fire. Fuga. Ntabwo mugenda mutavuze. Ninde wabatumye? Uramuvuga ninde wabatumye? Ninde wabatumye? Vuga mbare kure mugende. Ninde wabatumye? Ninde wabatumye? Fire ninde wabatumye? Ninde? Vuga. Ninde wagutumye? Ninde wagutumye? Jesus T.M. ngo bsagenzute. Iyo twagiye kumwica dusanga yagiye gusenga. Reka tunanira. Amen. For Peter stanko. Kuki iya mubatambyemo? Kuki yamubatambyemo? Twapfuye amasambu. Mwapfuye amasambu mushaka ubutaka. And the farms. Twapfuye amasambu kandi akakagori mukaba wakaraga kundi. Twamuteje abantu bose baramwanga bakamubeshera ibintu byinshi kubera ko ari twebwe twahagurutse. None uyu munsi batubwiye ngo tumwice. Twagombaga kumwica. Aya maguru ye mwayashizemo ibiki? Aya maguru tuyarimo kugira ngo katazajya karagenda kazi gushaka amafaranga. Akakagore kazi gushaka amafaranga. Tugomba kukanika. Nababwiye ngo kwa gatatu murajya mubona Imana ikora ibitangaza. Hano buri mubyeyi wese uzajya ugera hano kwa gatatu. By force by fire abadayimoni basubira ikuzimu. Izina ryande. Twese fire. Vuga ngo tumukuje kuzima kakanya. Fire. Turahari ariko wamwumvisha ikijwi cye. Turahari. Erega cyaratunaniye ni mushake. Ijwi ryahindutse. Ntabwo tuzakica. Mwumvijwe ry'ijwi ni ry'uwapfuye. Cyaratunaniye. Iri ni ijwi ry'abagabo. Twagiteje inyatsi. Tugiteza ibibazo. Ariko cyaratunaniye. Nubundi kubera iki wamuzizaga iki? Ikigore cyaneshereje umwana umutwe. Kineshereza umwana umutwe. Chaka kukica. Ibyo wakoze byose rero bitaye agaciro. Muramuvamo izina rya Yesu. Urafata n'izo nyabingi wamutanzemo mugende. Fire! Power! Soka! Fire! Soka! Fire! Pepera! Rekura amaboko. Pepera fusi nugende. Pepera fusi nuru. Yagutwitse. Soka mu buzima bwe. Pepera amaboko uragiye. Soka mu kanya. Soka mu buzima bwe mu izina rya Yesu. Fire! Soka! Fire! Tufite abakozi benshi. We have so many. Mufite abakozi bangahe? Abakozi babiri mu isoko. Dufite abakozi babiri mu isoko. I have 2 servants. Karacuruza buri munsi. Ibyacuruza mwagira ishyari n'ibiki? Ibyacuruza mwagira ishyari n'ibiki? Buri munsi karacuruza kakarangura. Buri munsi kagacuruza kakarangura.
akarangura ibinyanya, amateke, ibijumba, imyumbati, ibitunguru, nta kintu na kimwe katarangura. Twari tuzi ko kabyaye nk'imbeba kagiye kugwaza bwacya, none ni kakwaje bwacya. Turahari rero ngo tugatesha umutwe. Amafaranga tuyabona kayajyana kwa muganga, tuyabona kayajyana kwa muganga, tuyabona. Usokemo rero ndabatwitse namwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndekuye imbaraga z'Uwiteka Imana muri buno buzima, ndatwikiza imbaraga z'ubwami bw'umwijima. Fire! Fire! Rekura! Fire! Fire! Pepera refuzinduru rekura! Rekura fuzinduru yara. Fire! Fire! Izina! Yes. Amen. Komera Yesu amashyi menshi. Komera Yesu amashyi menshi. Komera Yesu amashyi menshi. Ndagushimiye Uwiteka Mana. Father God, I thank you. Kuko uri Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. God that has done a miracle. Buri bwami bwose bw'umwijima. Every evil power ntabasha bufite kuri buno buzima. Has no any authority on this life. Ubwambuye imbaraga mu izina rya Yesu. Imbaraga twahawe. The power that we were given. Nizo kwirukana abadayimoni. It is to chase away the demons. Kubohora ababoshe. It is to deliver those who are chained. Mu buzima bw'ubuzima. And to take them back into normal life. Izina rya Kristo Yesu Nazareti. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Haguruka mama. Amen. Amashikwa Yesu haguruka. Let's clap hands as she raises up. Imana ihimbazwe. May God be praised. Amen. 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 Ehe. Nuko yibyine rwose. Ubirenge byawe niho natabariwe. Amarira sinira Imana urabohowe mu izina rya Yesu. Kubirenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Kubirenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Hallelujah. Ukuri Imana ivuze za I want die for God. Hallelujah. Imana irambwe ngo mu myaka 8 ishize bafashe itaka. They took the bagutwara n'igitenge bagutamba ikuzimu. Bamaze kugutanga ikuzimu. After sacrificing you at hell. Kuva babikora amaguru yawe yakaga umuriro. Umutwe ukaka umuriro. Iyo ugiye mu kazi mu bucuruzi wakoraga utangira kumva ugiye gusara. Imana iguhaye kubaho. Wowe n'urubyaro rwawe uzagira umugisha. Kandi kuva uyu munsi Imana irakubakiye. Uyu mugabo wawe mwari mugiye gutandukana kuko afite umwuka bamuterekera inzoga iterekerejwe. Yaragiye kujya umusinzi cyane akavuga nabi mugatandukana. Uhereye aka kanya birahagaze. Niko Imana ivuganye nanjye. Ugenda uzi ko ushimye Imana kandi ntabwo uzongera guterwa n'ababazimu. Ujye usenge ushima Imana. Data akoze ibitangaza. Icinda igishoro cyawe bari bagiye kukikwiba cyose. Imana igukuriyeho kwibwa. Imana iguhaye ubuzima. Nabonye uzinduka waking up early saa 10 kugera zo mu rukerera. Towards 4 in the morning. Mbona urimo urerekeza Nyabugogo. You're heading to Nyabugogo. Igihe wagendaga as you were going watezwe n'abantu babiri. You were caught up by 2 people. Bakwambuye ishakoshi. They removed the bag from you. Irimo telefone that has a phone. Mafaranga hano nabonaga wayahambira atari mu ishakoshi. And the money where you have Imana iri kubimbwira
ko ihagaritse uwo mwuka wo kwibwa. The Lord has stopped that spirit of being stolen from all that. Ibyo mvuze si ukuri? Is it true? Shiraho mikoro, ibyo mvuze si ukuri? Is it true? Ayo masaha niyo mbyuka kubera ko mbyuka saa 9 n'iminota nka 40 nibwo nabonye nyine ari magenda ayo masaha. Hari ubwo nzi? Do you know me? Nibwo bwa mbere kuri uyu musozi. Nanjye nibwo bwa mbere ngeze kuri uyu musozi. Ariko amashimishwa Yesu. Ugenda ubeho neza. Go and live in peace. Data gukoreye ibitangaza. The Lord has done a miracle for you. Ugenda utera imbere. Go and extend. Abantu babiri bakurwanyaga kuri Satani ukorera. The two people that have been fighting you while you work from. They're going to go away from you. Bakundaga kuvuga. They always say. Cyakirabura kikirozi kiraje. The black witch woman has come. Niryo jambo bakwita. That is how they call you. That's what they named you. Kuko ndi kwiseta yawe akakanya. Because I'm at where you work from. Ariko nyimara kuhakandagira. But I stepped there. Mwirukaniye abakurwanyaga. I chased away all those that have been fighting you. Ibyo bakoraga byose. All they could do bitaye agaciro. has been disqualified. Umucyo w'imbaraga z'Imana. The light of the power of God has delivered to your life. In the name of Jesus Christ. Let you be in peace. Let you be in peace. The Lord has rescued you. In the name of Jesus.